dagiti karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunod ko tunggal naglabas daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awan umarta ay ayaten ka hinggat tungpal biyak adaak ditoy agay ayaten ka tuy puso para laing ken ka ayat nga awan patigana agnanayon nga ipatpateka sabay ta awan patinggana agnanayon biyak ko nga ipatpateka hindi ngam kumatoy puso when biyak ko ay ayaten ka. Tunggal naglabas daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan ayat nga awan